Idemo sad ponovo u Split gdje je, čuli smo na početku emisije, situacija prilično dramatična. Vatra je došla do samog predgrađa, do Mejaša i do Karepovca. S nama na izravnoj vezi u Splitu ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, gospodin Dragan Lozančić. Gospodine Lozančiću, dobra večer, dobro došli. Evo, novinarski izvještaji su prilično dramatični. Kakve su vaše trenutne procjene u stožeru? Pa evo, dobro večer. Situacija, kao što ste rekli, je ozbiljna. Na terenu su snage vatrogasnih postrojbi iz regije, iz županije, iz svih krajeva Hrvatske. Trenutno situacija je pod kontrolom. Kao što sam rekao, situacija je ozbiljna. Hvala Bogu, nema žrtava. Ima štete. Ovo je najveći izazov za naše vatrogasce. Oni se na terenu bore danu i noću. Pratimo vrijeme. Prognoza za vrijeme je takva da bi se vjetar trebao smanjiti, što će nam dati jednu novu priliku. Tijekom dana smo imali problema sa kanaderima, odnosno zbog vjetra nisu bili u stanju izvršiti sve misije i to je jedan od razloga zašto se i vjetar i proširio, ali mislim da nije razloga za panike. Upravo je sastanak u tijeku gradskog i županijskog stožera civilne zaštite gdje je gradonačelnik i dožupan i upravo će ju pripremiti jedno priopćenje za građane. Građani bi trebali biti mirni, dobit će ju upute i to je možda ono što je najvažnije. Snage dolaze, kao što sam rekao, iz kontinenta, iz drugih županija. Sutra ujutro, večeras i noćas će se napraviti novi plan na koji način će se voditi borba protiv ovog požara i mislim da ćemo biti malo pametniji sutra ujutro. Imate li na raspolaganju dovoljno ljudi, odnosno koliko su ljudi premorani? Ovo traje već 24 sata. Pa da, ovo je jako ozbiljna situacija, tu nikad nemate dovoljno, s obzirom na što se sve zbiva, jako često ste tu na milosti vjetra, tako da vatrogasci se jako hrabro bore sa onim sredstvima koji imaju, ali mislim da je sad, kao što sam rekao, situacija je relativno koliko toliko pod kontrolom, ali da je situacija normalna, nije još. Je li gore na Karepovcu ljudi mogu biti ili trebaju biti spremni na evakuaciju? Neki ljudi već odlaze iz kuća, vatrogasci im pomažu. Je li to dio nekog plana? Pa ja bih preporučio ljudima da slušaju pripadnike javnih službi. Evo, za par minuta će gradski i županijski stožer dati jedno priopćenje gdje će građani dobiti vrlo jasne upute. Kao što sam rekao, nema razloga za panike i ja bi sugerirao našim građanima samo da pratiju tu obavijest. S obzirom da nas sad u ovom trenutku gleda veliki broj Splićana, možemo li odmah reći nešto iz tog priopćenja da sada ne čekamo kasnije? Što je zapravo sad najvažnije u ovom trenutku? Što će biti najvažnije u tim uputama? Pa evo ne bi, ja bi samo možda na kratko rekao da s obzirom na situaciju možda da se ne koristi voda toliko puno, da se pazi na struju i da ljudi ne izlaze na cesti jer smo vidjeli da je bio veliki promet i onda to otežava situaciju za žurne službe, ali evo, kao što sam rekao, čekamo samo kraj sastanka gdje će stožer dati svoje priopćenje. Je li ovo jedan od najvećih požara? Već su se pojavile takve spekulacije, ali vi ćete bolje znati. Koliko je Hrvatska opremljena da se nosi s ovakvom stihijom? Trebamo li zvati i možemo li računati na pomoć iz inozemstva, zlo ne trebalo? Pa evo, ovo je najveći izazov ove protupožarne sezone. Svakako, najiskusniji vatrogasci na terenu su rekli da je ovo nešto izuzetno složeno, jedna i dosta složena situacija. Za sada sve što nam treba imamo. Dodatne snage dolaze, čak i ove interventne postrojbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje su sve na terenu iz kontinentala. Hrvatska vatrogasna zajednica, tako da za sada mislim da imamo sve što nam treba i kao što sam rekao, mislim da sutra ujutro ćemo biti malo pametniji. Gospodin Lozančić, puno sreće u borbi protiv požara i hvala lijepom razgovoru.